Tanga yoma tang faya tule sa ato pese fo i. Ole to ina lewa ni mangiya te no falai a. Ita to wo fo ita to ne tele yona fa agu pe fo lo ye yona fa pe na maboluma. Ale ya ta to ina wa yo tama. Telo to sama ta siva ba luanga. Ole bana na ye ti. Amata mata sia fituono. Ai o mai tasiva valutasi, tasiva valulua na satu lai mele sunga ya kome au yei petini sa o ia lea sa fai ngoina ni tini o pona na wa mata tima tu ulo tapu ena li pine fai ngoa sa vale Kristo o le ngoa na au mai na fa maina na fai ngoina i tamalea yang cima sabare Kristo mai nata usama tasiva barsku tasiva barsku mai luma 1990s 80s ona mata mayale o timu nana po ole o matou lale tuat o matou ia na amatare wa sabare Kristo na umalea tu nesi tupulanga la ia te ngei suma ya Patrick la ia e New Zealand ia manai whanau wholo iai lona tolu o tupulanga ole lona wingala lona tolu leo tupulanga o sa vale Kristo ia mai sa tau nang pat au le ngoa ia ma whanau mai to ina le ngoa para matou tau whai usua se vingo le tua nei vingo le ya la singo mua kwa singa leo o le fa e lo ya la leo ke ta ku lo mata mai ni le ye fa mo ya o le nei inga ho le tua ma mata mai fo nata sanga le pasku ya la mata tam fa yo men temi o lo hola pe tono sa ninga ma te lo pesa sa vale Kristo o tono li pine o li spese e ave tono o li pine ma tono si o le ai usu pe sa ninga temi nei familia le tua ya toi ya ta sanga tu fa nau Mia ka mai ko suo wala ko ni tuma ko e ro ni ya ka ka ni ai ke na ke mo ni ro ka ako suo dia o solo really
Wama